yubtadi'u ilal bait Aceh. Tak beryakin di dalam dayang yang gure pegah benar tak dengar. Nyota tempat hana tak bantah alhamdulillah leh kegetanyo. Betul. Tanya yang jabut judohan susah sebab lam daya hana santriwati pasti merempa inang solehah yang bibi mirah dan lusung pipi. Masya Allah. Gerehem naga lun pikir do rupa jihlan do lam kawan rusa pakai mante bah hajat betro kayem cuko di dayah rama. Dahan merempak yang bibi mirah hana masalah dah hana madu yang abi perle akhlak ne bepah yang je semerah bejer peduk bu. Ya. Nyadar dengan jut hana masalah hunyo kesurah jut abi bantu. Par yang hana jut ci umi pegah langsung lun peglah le doa restu. Ya. Taja usiglina ade kana. Betul le tak gade le kana. Taja usumira simpang kakak. Tanya yang jabut hama jan nikah hai tungku bela metua menyo pangkai hana. Benar. Nyo garap hanangan balah, nyo garap dalu santri. Kakeh Liga Spanyol juta kira. Menyangan abi hana masalah, ki umi pegah hai hana pupu. Kadang hana tem yang mekepiah, beyang kuliah dengan pak guru. Nyan cuman sebagian. Nalam. Kalau abija kedeh rumah jauh pa rumah hai hana pupu tetapkan abi yang hana jodoh dan hana jroh hana rezeki. InsyaAllah tak melaki mudah rezeki. Hana ni jawab lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tetap lagi biasa. Salam ke ayah yang putrang hati, menancit salam rakan yang gundah pajan terunggah video cai. Okay, ladies and gentlemen, before going for starting our video, don't forget to subscribe, comment, like, and share. I am Tham, thank you and you. Kaum mak yang mutuah, kaum ayah yang berbahagia, anak-anak emak yang tarik jedah, di anak ayah gagah setia. Nah, tunggu bela nampak saja. Mubek dua buah perkara yang pun subscribe atau langganan, dua herakan nelek pih benar. Keleh ne komen menyonasaran, keput hai taulan ne share ke syahra-syahra. Napakat? Pakat, rayut tak pakat. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ke dengku yang tanya hormat, menancit salam para akhwat yang mantang taat sabar menunggu. Betul. Kenyamanan dengku kameramen. Betul tak taat. Kan kelon mayang, kan kelon sinde. Bermangat hati para pemirsa. Yang tengah memang bermangat hati, orang yang mantang ke kira pre pi bagah kita. Nyampe dapat tempat salam le orang tua salam tu. Saya dua agak salam. Salam naga bagi put. Sama lagi hukum bismillah. Ya. Jadi ni dapat tempat salam sambilan hiburan berja ke dakwah. Ya. Salam yang wajib dalam sembahyang. Sunat hairakan wate berjumpa. Makruh bi salam yang santap hidang haram hai taulan ke anak darah. Pakak ngapain menan? Haram sih kan darah terbanyak ajnabi. Ya adalah. Mandengkui pegah doa. Oh doa nala ilom doa ye. Netem kan amin. Long tim. Putra mesti doa. Ya Allah ya Tuhanku. Nabi gurai-gurai kamu hidup bahagia. Bahagia dunia serta akhirat. Ban dua tempat bener pelihara. Lam syurga gedanya perle mandum.
Amin. Bahagia dunia judul salihat, alam akhirat tamang syurga. Menyota hudai perle bahagia, betatem jaga yang suruh Rabbi. Putra yang neyu tatem kerja, puyang nejela tatem jauhi. Daja ulau takawe engket, wate isuro takah bak bangkang. Menyohana pun yang hana patut, tak pelikut baik tak kerja. Betul. Menancit tema ketitah Nabi, beta imani puyang ne sabda, puyang ne suruh tatem paduli Rasul ne janji hudai bahagia. Yang betul tak tak, lumbalah masa boh. Jut berarti. Yoh goh nai talaboh pukat, tanda hukilat engkau rekam mati. Yoh wate tegak tajak harukat, tajak ibadat segala mati. Betul. Yang cukup penting, wahai sahabat, betatem ikat nyan titel takwa. Tak puput wajib ka dengan sunat, walau pit mangat yang tanya rasa. Kalau tembalah karena hanjit longle. Bahwa tesiro atau ngan sahabat, but yang taat, yang tak kerja. Baik di ketuan nak tajak Jumat, peduh but sunat bak masih darah. Lu yang kata kalian menang. Yang ke tanya baik lagi ya. Kalillah lil maktuan lah tu. Walaupun pedih yang tanya rasa, tetap setia ke Sida Rabbi. Baik di ketuan nak tak puasa melikat tema tiji Indomie. Yang Nyo boleh dah kalian. Urang rebuh Indomie titip puasa tapi. Yang ke nyampe tanya. Kenyan ke? Yang cukup penting benar sembahyang leh nyan takadam ummi ngan abi. Tapateh gure yang lebih manyang le di maknyan bela mengaji. Allahu Rasul dengan timpan mangan engku ingan yahdra mangan maui oleh payah ja mentang ilang anu muntui. Dud apui ji pajuh abu li ji pajuh ji pula pingkui dubit apui di dalam kasur. Beta dat pikir gop hudep mangat tanya mekaratkan jih yang kira menancit tema tanya mangat benar tak ingat be mekalung cahra. Nibak malamnya malam Jumaat. Hai santri nemat neke haba beraya tak nekem di dalam masjid karenanya malam Jumaat hal lepas kerja. Betul. Mati di dunia mantang na ujung, lam nangra tutung di padang mahsyar, menyota hudip hana musinggung insyaallah langsung tamang siruga. Mandum dan tamang rama tetap semakin di depan. Cukup sekian. Lebih dan kurang lu lagi maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.